turwanya akarasa imyambi, akarasa imyambi, akarasa imyambi, leta uzatinya nubwo satani yaturwanya. Gahene Oui, Bayan naje mabuja. kuraho na nkweto nzijyanire. Nta kibazo. Warangije gukora pasi? Ndarangije. Ari kubura iki? Nta kintu kiri kubura mabuja. Tebuka ukureho na biriya byose mbese wowe ntabwo uri kureba ahantu haba hajagaraye. Harabi iki kuri kumbwira ngo mbikureho? Genda ubikureho, mfite abashitsi bagiye kuza aha ngaha. Okay. Ubundi umaze iki hano? Imbere ukuntu aba yifashe. Aho neza. Ko wicaye aho. Niko byagenze mvuye gusenga ariko nsanga nyine hano hajabiriye manza kubwira umukozi wanjye akureho ibintu yicara nari. Nanjye mvuye gusenga ndavuga ati reka manze nyura hano Reka ndebe ko nduhira. amakuru y'imisizi. Amakuru ni meza, Ko wabuze. ntabwo ari cyane ngahe. Reka njye ntabwo nigeze mbura. Warabuze pe. Reka nese usigaye ubaye ko muri iyi karitsiye na Kikuba. Nsigaye mba mu rugo. Usigaye uba mu rugo? Wari umeze neza? Bimeze neza. None se ni iki kiri gupfa karitsiye y'iwanyu? Ntacyo itwaye. Ntacyo itwaye? Shaho rero mana yanjye, hari umuntu w'umushyitsi yarambwiye ngo azava i Burayi. Urumva? Ariko ntabwo muzi, namubonye kuri WhatsApp. Ntabwo muzi? Ntabwo muzi. Namubonye kuri WhatsApp arambwira ngo azaza kunsura. Umva ari byiza. Ubwo rero niyo mpamvu nicaye aha ngaha ndamutegereje. Ntabwo azi Ikinyarwanda, avuga ibirimi nazi. Sinzi nimba turi bushobore kugira nawe. Ntunamenyera kuvuga ibiki. Ndakeka ko ari buzane n'abasemuzi bo gusemura. No kuri WhatsApp habaho umuntu unsemurira nyine nkumva ibyo avuze, ariko mana ntabwo yikoraho pe. Ubwo arabazana nyine. Arabazana? Nanjye niwe negereje, niyo mpamvu nyine mu kanya arampamagara arambwira ngo araje. Niwe negereje. Udutegereze. Negereze? Ngo ntabwo yikoraho. Ubutari pe. Reka gacupa. Gahene Karame mabuja. ese igihe mba nakuriye ntabwo ubura wanyumvise Cyane kiri kunyura. kuri kureba cyane murareba iki? Dacu. Nzakwice. Reka ariko mabuja uje uri kumbwira ngo iki? Nari ndi ku muhanda. Uyu mukobwa se muramwitegereza. Gahene Teresa. so iyo mu gikari buri gukora iki? Ndakuntu nje no gutunganya. Nese ko mbona uri kumwitegereza cyane umuziye. Buri kunjyana ye nka mabuja wa. Ariko mabuja uri umuntu mwiza. None karaga kobwa wakambwirira. Kariya kumwicaranye. Ako twicaranye? Ukazi he? Genda ukambwirira. Mwakubwirire ngo iki? Kwanga kundaga genda ukambwirira. Kugakundaga? Genda ukambwirira. Genda ngutume ku muhanda urasanga ngize. Mabuja